no sia abo omadeshe yemamo ajo emama kwaba eba eye Hytvgh so no sia kasewo ena edruso ayere babesomo enedey abushia meka wo se betime di echi ewo eye Facebook ene YouTube eye Hytvgh bomode ane di echi wo hodom na enya bi ekenkan wo ho na enya bi so ehwe ewo eye Facebook ene YouTube no eso yenwe se bi ai bedi kasebo mu akotene yede ani ebekire eye amanyoko NDC wona kache na akopie mu ewo hodom de a NDC for won banu dani anase Frank Krafo Ghana mampenda da Mahama ye John Mahama na ono na watena se ahwe Ghana hanum sei yezika sabi edwedie ene nyoma bi a ekoso ewo yen amamu mu na ono so wache na adwen ewo ho ne sama oka no kasegbe mu ye wekinkan ni nyina ama wo so ahunu dia ekoso ewo oman mu yefi oso dia na ye de ani ebekire eye special prosecutor ono so ede sen kakra bi ede abetu dwa na ne sema oka no opa chese enche bia oba bitu eye katase ne proye ase kune kra emusem nyina no kasegbe mu no ye bekenkan ama wo hu de ekoso ewo oman Ghana yimu ensem bi aka yenim ho aiditie na edihwe na yaboa no se no nsia kase wo ewo eye Yorke FM ewo hanom sei ene Hytvgh so enti no betimi so etie wo app no so enti bomori ase betimi download app no na watie yen ewo so enumre medi ede okamafo Clement me na bejebre akenkan kasebo ni nyina ede amount na ameka wo se Adams boutique asomasne a wodeka oseme fa kasebo nyina emre Adams boutique se menka nche wo se ban ntade dia wona kache ena obenya bi nti bomodi asa betimi akwa Adams boutique na wakoto wontade nyina 0243708485 na wode won atwetwe nkomo na bibia so atodin Yorke state se menka nche wo se ban nsase a ne bo eda fompa dia ehonum ena obenya bi nti bomodi asa betimi afra ye Yorke state emrepemu no mecheche won dwumadi enim nyina ede amount fra won ewo 0243708485 0243708485 na anyone twetwe nkomo sabo tell say men kan chew say eba ba bia woje ahobo ofel so dia na chese wona kache ena wo yesa dwumadi ni nyina afi so ma men chew say massage ahodo anyina no ko hono mo betimi aye bi amawa bibia so beto din na wo so wafa ho sa From 02437024222292 ebushia medame ho akwaba na me ba me de senum chemu nyina erbe somo ewo kasegbe mu ebushia yesama wakwaba eba eye Hytvgh so no sia kasebo ena edrusu ayede esomo ewa hanum sei me medi ede okamafo Clement me na meken kan kasebo ni na ede amount na ye hyase dia na ye hyase ewo amanyuko NDC New Democratic Congress wana kache na wonim se na nsia ye nra wokolanche eye app a watuni din 10 app na say tertiary app bia na chese beboa ama wona wo suapon agudo mu no chese wonso wadi nkitahode na bibia so akomuye na ase na Frank Krafo emma eye NDC amanyoko no eye omampanyinda da John Dramani Mahama ode sem kakra ede tudwa na ne sem a oka ni nyina na oka ede tia eye aban woteso ni titu pa ene omampanyin na nadoda kwa kufu ado oni na bedi eche eye Dr. Muhammadu Baumia o say won mienu ena waboa ama Ghana asisia no obia de ne sa egu ni ti achese ye nyina yesu yehu ne ekoso isanse o epiemu Ghana hanum say ya nyoma bi oka ho asem eye petrol akosoro afei so utimi se dollar ntisia edwane se bibi no a ye nyina ye ntimi enche no na ye nyina ye nim se eye omampanyi abedi echire Dr. Muhammadu Baumia odina simpie so ekansem bia na ochirechire mu se ono no de obetimi agina se dollar no wo bebo mode ase obetimi no achene agina na fe de wo de ehuki no e de akoma IGP no de guri bottom o se sambre de wutimi se dollar no na timi ache eye Ghana ye mampanyi abedi eche Dr. Muhammadu Baumia
na baby a wache na akwhye bia no yembo modern ase betimi ahwehwe no na afi de yetimi yi na pie na isanse Ghana for e won sem polo bia wode babe ma no na afi webu asansem ni nyina ano na asansem na no ka ni nyina no no pache se aban otisu yi no aban aye adwuma che se enye adwuma papa kra adwuma ni nyina wo ye ni nyina no wama economy no anase ye dwade hu nsem no akofom pa sisi amanfo kra ekodwem kra na wodi esu ena eba fie agrabafo esu fuel prices ni ade nyina ena ekoso enya asem kitwa nsem wo kan de na doso pa na se ne pefo kan de bia no kakum no ye gine kwakuo num tie nti de ono ankasa okan. We have gathered for this launch at a time of great economic and social distress for the people of Ghana. The Akufo-Addo-led government that came to power on the back of mouth-watering promises to make life easier for Ghanaians and ensure rapid development of our country has so badly mismanaged the economy that we have been plunged into the most debilitating economic crisis in about 4 decades. Indeed, we all recollect some of those mouth-watering promises, including one by the current president to transform this country, Ghana, within 18 months. This crisis into which he has led us has spawned hardship and suffering for our people on a scale never witnessed in the 30-year history of our Fourth Republic. Daily price increases, fuel price adjustments, and nose-diving currency, which has rather arrested the person who said he had arrested it. The dollar has rather arrested him, and so we're looking for him, we can't find him. Now, incompetence, corruption, and waste of scarce resources have combined to make life simply unbearable for the generality of Ghanaians. No group is perhaps harder hit than the young people of this country. The students of Ghana are suffering immeasurably. Non-release of funds, poor management of curricula, erratic school calendars, poor industrial relations with teachers, lecturers, and other stakeholders, among others, has created turbulence and conditions that are far from ideal and which threaten the achievement of quality outcomes in our educational system. Ghana is currently experiencing the highest level of unemployment recorded in the Fourth Republic at an estimated 14%. This government's response has been the adoption of short-sighted, populist, ad hoc, and poorly conceived programs that have done more harm than good. Even those enrolled on the knee-jerk NAPCO program have found themselves at home after 3 years and have remained unpaid for several months. Governance institutions have been politicized and have virtually become wings of the new patriotic party. Indeed, the problems of our country are legion, and the failure of this government has been spectacular on all fronts. In the coming days, I'll make a fuller statement on this state of affairs. Obampanyi Dada John Dramani Mahama Franka Crawford Emma National Democratic Congress ena yete nkase ordene sem tudwano na nesem mu a okan nesem nyina no osan so ekasa efa school syllabus anase curriculum ba ya aban etimi ase ye school sem utimi se sisia no emofra wo sua de no kra no wonhu wondache se wondache na be papa anase enye papa nesem nyina no okan ye ewo brofo a opoto egu ehonom no ye to asansem yi so de ana ye de ni ekire katatse ene proye eho edwumadie na woni mi se yi abrante a no ene behwe sa adwumadie nyina eso kan no na nka ya kokra na yi no fi wo na abrante bi ebesi na nan orimonyamfo kisi agibin no ono ebegina ye no ena ono ede nsem kakra ede tudwa utim se ni dwumadie nyina mu no Ghana fo enya nimu gidie pa se abrante no anase nipa ye yi ni se oye special prosecutor no wakwaye abrante die na chese obetimi edi dwuma ama na kona nimpa na ene de no wada dwumadie bi edia sa dwumadie no ebeboa ama Ghana fo ye nyina ye hu kwan pa
ono ankasa befa so edi ne dwuma emma asem bia emba ne dwuma di a odi ho na oka ne nsem no eno kire se wo obeyi eye Yorke ene agencies ahodo bebre a wo ye eye investigation any auditor once nyina ekoyi afi so sign board eye afro barometer for wondi sanse wonim se de bia no aya na wode eye data ahodo na eba in terms of corruption any ade no ono na den sam sansem bo nyina etudwa abra na order dwumadie adi anase order na pamfo a wode won beye adwuma e wone penso eno che se obebo modin se eye katasche ne proye se wo ye wadwi se wo de hu behye mu na che se obetua e car ne boarding pam na ye fa ne se kwakoye wode hu akwo kwakoje eye katasche ne proye mu na obetua e car ne boye den no ebe no kra beboa ama wankasa wonya akono kra anase wonya opepa se wode hu kwakohye eye katasche ne proye mu wo se ne dwumadie nyina wode egu akwan mu no ebe ma omanfo nyina adwen asesa e de free eye katasche ne proye mu. We will be measuring corruption. We will be ascertaining the breeding of corruption. We will be naming and shaming peddlers of corruption. We will be examining the impact of anti-corruption initiatives and taking curative and remedial measures to crack down corruption through prosecutions and asset recovery and management. And on this note, my main partner on asset recovery and management is seated right here. Is the Executive Director of Yorke. Ladies and gentlemen, it is time to move beyond the composite annual ranking of countries on a corruption drop list to our own local narrative and fashion and retool our reformation by prodding our public sector into real and concrete action against corruption and corruption practices. On this call, our strategic partners on the project are Ghana Integrity Initiative, the GI, and therefore Barometer Directorate of the Center for Democratic Development, CDD, two institutions that have matchless reputations in the field. It is my honor to present to the Republic of Ghana the Ghana Corruption League Table. And a World Water Day. Na ene ofan yino na chese Ghana for ye nyina ye de ho agima enye asem keto akra na ye de ni ekre eye Western North eye Hytvgh kasiewo ye de ni kre eye Western North e kohwe se ne won so wo hu eye World Water Day no woni kunim se insuo de ehu hia nipa bia ene abode bia wo wiase no insuo ehu hia na se insuo ni wa ye nyina no anhwa na chese ye kra no ebe hwere yen nti insuo ehu ehia pa na okopie mu wo Western North ene ye nkronkra se ebia na chese insuo ho akọ atwe pa ebi so ye insuo ni bebre na so ena asese esanse omanfo bi a chese bo fi wo nkrom eba ye di zika kakra bedada ye ya ye de insuo eniwa anase insuo kakra ede koma wono wase ye insuo ni nyina ede amaye eye tano ne ade a ye wonyi nyina no wase sai insuo a ye nanka ye wo a ye di ye ho beti atoso obomofo bi ekọ inwura mu kra na se oba na se ye bi okita piota sa anyama ni nyina otimi ebutu esa sa ntu ni bi enom na nso sisi ade ogopiem wo Western North ene Ghana hanum ofan ba bi anase nkronkra na se bia na chese insuo ho no akwatwe sanse yesu ni nyina nani no adane ayet sevilo no a enya asem ketwa kra na Western North for achechire mu kwan a galamse ene nyoma bi a yaye ewo nsuo ho no amasisi a nsuo akon eho akwatwe na afi so asese yesu ni nyina say na omanfo wo Western North echeche wonsem tasina wa hanon nsu eda no ayesa guye kokoso ne ye no bae so ni na ase nti nsu no yenye baby kura ena omuntu ayi bi ma yese amena bi kura mu ye fense pipe bi mono ene se frisensu ne ye bi bia e wo krodua yi mu se ye bedware o ye benu aduane o ye beguye nkokosu o nsu ya ene ye di bi bia nanso esanse ene sikape ama yensuyi ase ane yentumi enya nsuyi emfanye bibi onu ane yenom ye ko ba bia onu ane yesa ne yekọ yenu ba ekura di bogu sokura na ayasem se be kwa ko boduro onu ane di boduro onu kura ayasem nti yenye nsuo nti sira banse galamse no won hwe na won ka bibi mfa ho na
sɛ na ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nsuo ade ayɛ bibia ebu kokoo so yɛ aduane ɛmɔ yɛ si nneɛma o yɛ bibia nsuo no sese deɛ yɛ kɔ nsuo no yɛ kɔ afuo mu kura nsuo yɛ bɛnum kura yɛ deɛ nyɛ bi kura ne anom ban boy ne galamsey adwuma no ɔmo bɛgyae na ɔmo sɛ yɛ nneɛma bebree yɛ nsa asɛ no ɔmo sɛ no bibia yɛ sɛ no ɔgala Bafo wusu amankwatia eye bantama hene na ode nsem kakra ade akọ ama eye wona wotu agudie ewo ne man mu ene aban a wote so se wonbo modin se wode wonani ebekire ne mpeso aso na wabeye won embwa isanse akwan a ewo honom no enye krakrakrakra ewo no aso ne etu agudie agodo bebre na ewo Ghana hanum ti no ewo se social responsibility se ne de bia ye ka no ye ma wadwuma anase ye ma wakonya se wo beye adwuma wo Ghana hanum si na se wonya wo sika ne bia wo asudie bi da wo so se wo so obeyi kakra ede aboa oman no na eno no kamia ye se wona wotu agudie ewo eye bantama eman mu no won pese wode social responsibility no ebe ye adwuma kra na eno na bantama man hene eye bafo owusu amankwatia eka nsem ni bi ede akere won se won modin ase obese won achi na afei ye impuntu nyuma ebi etese eye akwan a wo be ye ene nyoma aka ni nyina no obetimi ede won ho agim na ama eye bantama man etimi afa ne ntuma pa afra Jombo buru ye fi ehonum ne akowie kase wode krakra de ne de ni ekire eye wasa amanfi ewo eye western region na okopiem wo wasa amanfi a ekuro bi a nidin ede eye dikoto na omanfo wo honum no ekire se enemmrimu eye 21st century a ewo mu yi pa no woni eye nkania a eye asem chese ya asem kese pa okopiem wo honum a wona kosem ba ko pa wo kon eye nkania ho asem eye nyam nkania no na chese ehwo asem akwa atwe pa na wonsem a wo chekire mu ede akire eye incentrofo ene se ukopiem wo honum a eye afe 2016 mu honum no abanya na owo so no e kan se obeba be ma won kane a eye from 2015 a ebesi eye 2016 no na chese abanya wo so no e kan se obema won kane a ntina ne wode eye po ahodo eye kane a po no wode bibesisi wo e na wode nhoma so egu so a na chese omanfo ani age a na wo hwe ani ma se obeba be kan gya tu mu na chese obi a enya bi ayusu na wo se we friti samren be 2015 e di kosi eye 2017 a chese wo hwe ni se wo benya nkanea no fofi antoata e na ban na oteso no ye to aba eyi no efri so o safety of wo safety samren no sa ebesi enne no aban a wo ba so no aye na adwen se wo omfa eye nkanea no anase won kan gentum e ma wonya nkanea no ho eso emfa so enti body wo akosem nyina e di ato nsenkyerefo ye nyina ye nim se ye mbɔ wodi ase ye bema no ato aban na aban so abekɔ wo mo isanse omanfo wo honom no chese ade no e yakosem a wo gye wo ho bia enye na etichafo kwa wo eye krom wo honom no wo ba na wo sanko isanse nkanea e wo honom no anase nkanea eni wonti no wo ba ya no wo kɔ afesu asukufo wo honom so entimi enya bre ensuade isanse anajo no wontimi enya nkanea ensuade ensem no de edoso pan yenti de wongasa wo ka kire light ni ho light any hai
se ye ya adwuma saa ya kuma hyehye kwa ni nsuonyunu bia ebenuma ya kuma beto yeyim light ni ho Hytvgh TV nsuo ho aye diama ye bibia ma bibia mo aye diama ye nyina ya ye basa okromo ha ye hanum no ye kwa ne nye school ya se school no so nye si teacher ni ho edu anwumre na nkola no mesu ade a ye ne teacher ye ne school dan ekuro no nyina ahwe se de ekuro ne ye enye light nsu ni ho efi se me ba me pass be 8 years ni mi hu se ombe sisi course de wire se be gusi mi hu se light abeku ewo ha ama ne school kola ne se so hwa network ni bibia we deal with light light ni kuro we say mu light ni hanom na obi ko tumi ye de aso no phone wakase bibi ni o de frɛ obi mpo hia mo ana asese enam se ne nti obi ni mutumi ba akura bebu akuro no ye den ekɔ because light be no de be charge ne phone enkwala e wo kuro mu because omunye light enfansi ade nti ama enkwala na education e wo form Abusia Kasiebono na ankasia and San Suputrum Yensa Aka Insimbi Ewa Hanum Efi Air Communications for no Ehonum Air 1 hour share Yankumo dear so Ewa Unim say MTN Vodafone anyone our Kikamuna Tekus Awadonum Unim say Ghana Hanum say no you won't pay for our share so now what the two Jan and Singer Anasia Fee Chemwa ABC a fee we say Yamoma Diasi and SIM card you bet me a register Nina in Ghana for Bibrina ebo dompim ewo registration centers na wodo nyina ese wokwa register ibino mo so de yemu bi etna ase ayese ye de enkoda na nanka sa registration we no month ye wo mu 31st March enanke wo se anke esi nenso impefo hwe ye no dodo na etimi enye registration na asasem no asem ma ehunya pa se ye ma Ghana for bia etimi registration ni binti impefo ebiemu a wo de press release abase we biemu de ko 31st July nti no wo wetimi ajebre kakra na fe free summary ya elekosi 31st July no wo bomodin ase we ko telcos no one offices na fe so wakoye wo registration so wa woni se wo kwa wo de Ghana card no ebe kan ho na fe de wo de akoye registration no ebusia ensem bi kan yenim ho na de be so mo se no nsia kasebo no esi ye hwe ensem bi ID kasebo no mu akotene Ghana panyin dada John Dramani Mahama no ono ende enase ndra no wogina simpie so ede sembi ede tudwa ana ocheche mu se Ghana man panyin na do dankwa akufo ado one na bagi chire Dr. Mahamadu Baumia chesa mamma wo bu no ama Ghana sisi a oye nipa ena si wo Ghana hanama enya asem ketwa omafo nyina esu esanse sika eni omanfo botom na yesuku sem na ye nioma bebre dollar no any cd no senia wo pre e wase wa ni nsem no de edoso pa aye de ni nyina e de besom wo e wo eye kasebo emu ave so ye de ani e kire ye special prosecutor na kache no ono so e de nsem bi e betu dwa na ono so e kire se o de nioma bi agu akwan mu asisi ano kata hye ne proye no e ho be ye din pa se Ghana hanum obi betie esi ni bo se me de me ho e be dom sa niema nim nsem bi I can't the marking can ye at home, na editie na edihwe e na me wakama Clement me team na ye jebre na ye be so mo se numre no nsia kasebo e wo ye Hytvgh so na mameka wo se Yorke state and a ton in Sasia chese e da from pa ne bo e da from insuo e wo so nkane e wo so bibia e wo so anya asem keto afa so demarcations no wachiche mu e ama wo kire ba bia hospital be si ba bia sorry dan be si ba bia chese wo pa sorry no anase wo pe sorry dan asi o san epe ebia school na asi ene ade a hospital ni ade a obenya asase a wo be si sa ne o mani nyina nti bo mo de asa betima afra Yorke state e was 024370 8485 0243708485 now we want to change komo wo ye kaswa kalabule e wo star oil in chen pay nti bo mo de asa betima ko hu won e wo ho now we want edi insan so Ados boutique semen kan che wo say entade a yedi siesie ho anase afade awodo nyina e ba ne watch shoes ni ade entade ni nyina obetimi enye bi wo mo ho nti bo mo de asa betimi afra won wa homa 024 3708485 024370885 now ne won atwetwe nkomo na bibia so atodin
If you want the ane de ni echere yes Sarabo Hotel se men kan che se awoho bia and I say baby awoje awoho esopa Sarabo Hotel afi so massage ahodo ubetimi akọ afi so owo honom na se opaduane bi na atọ ne ade a Sarabo Hotel awo sa ne mani nyina enti no owo we event bi ababaye ebia wedding ne ade a ubetimi so akọ Sarabo Hotel no akọ no wo ho na bibia so aye fine from on 0242222292 0242229292 now they won atwetwe in common abusia kase bono asise no na meda production team ni nyina ase and then no me kase me bodi na yanhwa na mache me ya break akra enti no production team ni nyina nyame enhira mo Benedict achin president Semensia Aiko bia Nyankopon enhira mo se mo ma yesa support afi so wa wo hwe yeso Nyankopon enhira na onkai wo pa se onkan ho executive producer bia oboa yen no Nyankopon enhira wo se wo hwe yen ebusia kase bo no asi o channel paso ye wo nyewa pa ye de beso